Lakhipuronline puthokchaba Megi tang kuntaret Sagolse numit ki Khomjinba Pao tabirasi. Ahanbada Maroiba Pao. Nonglai nungsit Yasna Urisha ki Samadru Torban lalaga akanba mawangda nonglai nungsit sitkre. Silchar medical layang sangdagi kana khanghandana mayumda chelakiba corona na naba miyoi ama amukhana layang sangda pukatkre. Our Higher Secondary School Lakhipur ki principal in charge oina thabaktagi pothakraba oja Ochinto Kumar Das laikidre. COVID namaram oraga Silchar Medical College ta layang tuno leipa miyoi tara sire amasung Assam da arang nauna miyoi lising mangaga chatru kamari futara mapan COVID ki anuba case thengnare laichada sinangara miyoi marifutara sikibaga loinana sikibagi apun mamasing lising ahongba subna manga sukre. Haujik Mapungoiba Pao tabirasi. Nonglai nuksit Yasna Urisha ki Samadru Torban lalaga ngarang nungtilda Balasorda akanba nonglai nungsit sitkre. Urisha ki Balasor amasung Bhadrak Jila ania sida nong kanna chukre. Mangjongna namiyoi lak taruklom saphagadaba mafam singda puthokre. Nonglai nuksit asina West Bengal ki Samadru Torban ki mafam singda akanba mawangda sitpagaloinana Turel ki imai pathoktuna anema mafam kaya isingna thumjinkre. West Bengal ki East Madinapur amasung South 24 Pargana ki mafam singda chauna amanga ta thogankre. Upal wapal yung kai kayamarom atek akai thogankre. Awang tamna sichilakliba nonglai nungsit asina ngasi ayukta Chhattisgarh, Bihar amasung Jharkhand da thunglaba yana leiri. पेपर में चौड़ा है पूरा Silchar Medical College layang sangi wartagi kana khangandana mayumda chelakiba corona na naba miyoi ama amukhana layang sangda pukhatkre. Thaudok asina maram oiraga ngarang jumsakation numit ke ayukta Tarapur Mazumdar Bazar ka thangnana leiba Kasipur da mipaiba poknakhi. Mayum gi miyoi singna yamna kanna haijabadagi police amasung medical gi miyoi sing laktuna mayumdagi amukhana mahakpu layang sang tana pukhi. Silchar Medical College ki Vice Principal Dr. Bhaskar Gupta na hai jumsakation numit ikang khangaudana Silchar Medical College layang sangi COVID ward tagi COVID na naba miyoi ema huranuna chenkre haiba pau phangbadagi khudakta mahaki contact number da phone tobada mahak mayumda thunglare haiba pau lakhi. Layang sangi maigedagi police ki mateng lauduna mayumgi ayabaga loinana mahakpu amukhanna layang sang tana purakhi. Panbayai COVID na naba miyoi layang sang asidagi kana khanghandana chenbagi thodok handaki asina anisubani. Matam kuina Lakhipur Our Higher Secondary School ki principal in charge oina thabak toromlaga thabaktagi pothakraba oja Ochinto Kumar Das laikidre. Laikidaba matamda masagi chahi humpunithoi sukre. Mahak haukiba lebak pokpagi nungthilda laikidabani. Sonai ki manung chanba Dungri Parda pokhiba Sri Das Krista Kumja lisingani ga manga dagi hauraga school asigi principal in charge oina chahi taramari chupna phammasi puramlaga Krista Kumja lisingani ga tarama panda thabaktagi pothaki. Mahaki nupi machanupa ama machanupi ama laihori. COVID namaram oraga Silchar Medical College da layang duna leipa miyoi tara sire. Kasar da laichat asina positive obagi masing nongma nongmagi hengalakli. Silchar Medical College layang sangdagi ngarang jumsakation numit nimidang wairam pung manga da thokiba COVID ki update matungina layang sang asida COVID namaram oraga miyoi tara sikre. Laichat asina layang duna leiba active case ki masingna chaniga marfu nipani masigi manungda marfu tara mangana ICU da kuntrama thoina ventilator da aduga miyoi chamaga hompu mangana oxygen support ta leiri. Anaba miyoi ayamana changjawraba matamdata Silchar Medical da admission tawba lai haina layang sang asigi Vice Principal Bhaskar Gupta na phongdokli. Mahakna hai anaba miyoi singna yumda laichillaga phibam sokchilaba matamdata admission tawba lagi masi tawbidanaba mahakna makhata na phongdokhi. आज বিকাল 5টার সময় শিলচর মেডিকেল কলেজে 288 জন পেশেন্ট অ্যাক্টিভ অবস্থায় আছেন 95 জন পেশেন্ট আইসিইউতে এবং 193 জন পেশেন্ট ওয়ার্ডে আছেন 31 জন পেশেন্ট ভেন্টিলেটর সাপোর্টে আছেন এবং 165 জন পেশেন্ট অক্সিজেন সাপোর্টে আছেন গত 24 ঘন্টায় শিলচর মেডিকেল কলেজে 57 জন পেশেন্ট ভর্তি হয়েছেন এবং 54 জন পেশেন্ট ডিসচার্জ হয়ে গেছেন 24 ঘন্টায় 85 জন পেশেন্ট হোম আইসোলেশন নিয়েছেন র্যাপিড অ্যান্টিজেন টেস্ট গত 24 ঘন্টায় 69টা স্যাম্পল পজিটিভ এসেছে এবং আরটি-পিসিআর 26টি স্যাম্পল পজিটিভ এসেছে
করোনা নিয়ে গত 24 ঘন্টায় শিলচর মেডিকেল কলেজে 10 জন পেশেন্টের মৃত্যু হয়েছে। আমরা এতগুলো মৃত্যু যদি পর্যালোচনা করি দেখতে পাচ্ছি আমরা 10 জন রোগীর মধ্যে 7 জন রোগী 24 ঘন্টার ভিতরে শিলচর মেডিকেল কলেজে ভর্তি হয়ে মারা গেছেন এবং একজন রোগী 36 ঘন্টার মধ্যে মারা গেছেন। এই থেকে আমরা একটা আসতে পারি যে বেশিরভাগ সংখ্যক রোগী একদম ক্রিটিক্যাল অবস্থায় বা মরণাপন্ন অবস্থায় শিলচর মেডিকেল কলেজে আসছেন এবং ওনারা যখন ভর্তি হচ্ছেন তখন ওনাদের শরীরে অক্সিজেনের পরিমাণ খুবই কম পাওয়া যাচ্ছে। এই জন্য আমাদের শিলচর মেডিকেল কলেজের কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে আমরা রোগীদের অনুরোধ জানাচ্ছি যে আপনারা ঘরে বসে থাকবেন না। এটা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে রোগীরা হোম আইসোলেশন নিয়ে ঘরে থাকছেন, কিন্তু ওনারা ওনাদের ব্লাডের অক্সিজেন লেভেলটা নিয়মিত পরিমাপ করছেন না, যার জন্য ওনারা বুঝতে পারছেন না এবং যখনই অবস্থাটা খুব ক্রিটিক্যাল হয়ে যাচ্ছে তখন শিলচর মেডিকেল কলেজে আসছেন। তো মরণাপন্ন রোগীদের একদম ক্রিটিক্যাল অবস্থায় সুস্থ করাটা খুব ডিফিকাল্টিস হয়ে যায়, যার জন্য আমরা সবাইকে অনুরোধ করছি যাদেরই শ্বাসকষ্টে ভুগছেন করোনা নিয়ে এবং যাদের অক্সিজেন কনসেন্ট্রেশন ব্লাডে 94 থেকে কম আছে বা যাদের শ্বাস প্রশ্বাসের গতি 24-এর বেশি হয়ে গেছে, ওনারা সময় নষ্ট না করে তাড়াতাড়ি শিলচর মেডিকেল কলেজে আসুন বা নিকটবর্তী কোনো চিকিৎসালয়ে গিয়ে ডক্টরের পরামর্শ নিন। आसाम दंगरांग मियोई लिसिंग मंगागा चट्रुका मरिफुतरा मपन की मसादा कोविड पॉजिटिव ओइबे थेंगनकी वाफम असि आसाम हक्सेल लोइसंगी कोविड-19 मीडिया बुलेटिन दा फोंगतोखिबनी लाइचेद असिना लाइकन नदुना लेरंबा मियोई लिसिंग तरुक चनीगा हुंपु तरुक फादुना हॉस्पिटल थादोखरे फरकपगी चांग चादा मरिफु मंगा दशमिक अनि अमा ओइरी पॉजिटिव ओइबगी चांग चादा मंगा दशमिक सिनो मरी दगी हंथरकलगा ngarang मरी दशमिक मापन अमा ओइरे पॉजिटिव ओइकिबा सिंग अदुगी मनुंगदा कामरूप मेट्रो दगी मियोई चट्रुका हुंपुतरा करीमगंज जिला दगी मियोई चामगा कुंतरेट हैलाकंदी जिला दगी मियोई चामगा यांखै मरी अदुगा कासार जिला दगिना मियोई चंब्रीगा हुंपुतरा हुंदो यावरे राज्य सिदा लाइचेद असिना पॉजिटिव ओइबगी अपुनबा मसिंग लाख होम लिसिंग मरिफुतरुक चनिपान के हुंपुतरा सुख्रे लायेंग चथदुना लेरिबा एक्टिव केस के मसिंगना लिसिंग यांखै निथोय चनिपान के मरिफु मरीनी आसाम दंगरांग नौना मियोई मरिफुतरा लाइचेद असिना सिखिबगा लोइनना सिखिबगी अपुनबा मसिंग लिसिंग अहुमगा सुपना मंगा सुख्रे ngarang jumsa kaise numit megi tang kuntarukta kasar jila gi Lakhipuर सब डिवीजन गे तोंगान बा सेंटर सिंग द चथकिबा कोविड-19 गी रैपिड एंटीजन टेस्ट अपुनबा मियोई चट्रुक चांगेंग चथखि मखोय दुगी मनुंगदा अपुनबा मियोई निफु तरुकी मसादा कोविड पॉजिटिव ओइबा थेंगनखि मसिगी मनुंगदा चिंगजूर सब सेंटर दा ख्वाइदगी यामना मियोई 10 पॉजिटिव ओइबा थेंगनखि अदुगा लखीपुर ब्लॉक पीएचई दा मंगा सुटोममदा दा तरुक बासकांदी दा मरी जिरिघाटा अमा तोलेन ग्राम दा अनि काशीपुर सब सेंटर दा मरी आर्ल हायर सेकेंडरी स्कूल गी कैंपता मियोई अहुम गी मसादा कोविड पॉजिटिव ओइबे थेंगनखि हाइरी आसाम राज्य असिगी मैतेना ताबा मनुंग हुंजिनबा मफम सिंगदा लाइचेद असिना नाबा थेंगनदबा नते मरम अदुना कर्फ्यू गी मतम असिदा लाइना लाइचेद असिगी मरमदा टेलीफोन गी खुथांगदा पौताक लोबा याबा मैते डॉक्टर सिंगतगी ओइबा काउंसलिंग सेंटर अमा थमहनिंगबगी वाफम मियोई कयाना फोंगदोकनारकली मणिपुर दा पॉजिटिव ओइबगी चांग असुम हेंगलकपगा लोइनना मियोई 498 की मसादा ngarang कोविड-19 पॉजिटिव ओइबा थेंगनखरे अपुनबा पॉजिटिव ओइकिबगी मसिंग लिसिंग निपु तरुक चनीगा मरिफु 94 ने मियोई 434 फादुना युमदा हनखिबगा लोइनना फादुना हनख्रबा मिगी अपुनबा मसिंग लिसिंग 39 ने फरकपगी चांग चादा मरिफु 2.88 ओइरी लायेंग चथदुना लेरिबा एक्टिव केस की मसिंगना लिसिंग 3 का चनीगा निफु हुमदोइनी मणिपुर दंगरांग लाइचेद असिना मियोई 10 सिखिबगा लोइनना सिखिबगी अपुनबा मसिंग 4 सुख्रे भारत की हक्सेल अमसुंग याइफा युम्बा लोइसंगी ngarang थोकिबा पावगी मतुंगिना हौकिबा पुंग 23 दा लेबाग असिदा लाइचेद असिना सिबगी चांग 1.5 ओइरी अदुगा ngarang सिखिबगी मसिंगना लिसिंग 3.53 ने अरोइबदा मरोइबा पाव अमुखन्ना नोंगलै नुंसित यासना उड़ीसा की समुद्र तोरबान लालगा अकनबा मवंगदा नोंगलै नुंसित सिटख्रे सिलचर मेडिकल लायंग संगदगी कना खंगंदना मयुमदा चेलखिबा कोरोना नाबा मियोय अमा अमुखन्ना लायंग संगदा पुखतख्रे आर्ल हायर सेकेंडरी स्कूल लखीपुर की प्रिंसिपल इंचार्ज ओइना थबक्तगी पोथाख्रबा ओजा ओचिंतो कुमार दास लैकिद्रे
कोविड नंबरम ओरगा सिलचर मेडिकल कॉलेज ता लायेंगतुना लेबा मियोय 10 सिरे अमसुंग आसाम दा अरांग नाउना मियोय 5,438 कोविड की अनुभव केस थेंगनरे लाइचर असिना ngarang मियोय 40 सिकिबगा लोइनाना सिकिबगी अपुनमा मसिंग 3,395 सुख्रे लखीपुर ऑनलाइन यूट्यूब चैनल की खोमजिनबा पाव संदोकजबा ngasi gi oinadi matang asida loijare।